للعالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين عالم الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم نون نصیب بنوارن کے یہ نعمت آ نصیب نہ تکانے منہ تجھو مجھو کانے ہو تو حبیب او مسکین مبارک تئی جو 24 دفاڑے غریب چھو تو غلام نبی ادا اسا زورو یا سے غریب پر اجن ساڑ حبیب پانجی امت آسو دی رکھی ڈاڈیا دل کھولے جو سبحان اللہ برادران اسلام واجب الاحترام پیارا دوستو اواں سبھی سجڑن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محبوب جاش کو پتنگئی پروانو اللہ تعالیٰ دی ذات برکات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان وارو اللہ کھا ڈرجو ऐं वकूनु मा सादिकीन ऐं मुंहिंजे सचन वारनि सां वञी तव्हां गॾु गुज़ारियो सुभान अल्लाह ॾाढिया दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह थकिजी पिया हो त बि ॾाढिया चओ सुभान अल्लाह थोरो कावड़ छॾे खिली चओ सुभान अल्लाह अल्लाह जा प्यारा कामिल वलीउल्लाह उन्हनि जो निज़ाम ई अजीब आहे अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे जेकॾहिं अल्लाह वारा न हुजनि हा त तो असां हीअं न घुमूं हा इहे जेके गुस्ताख रसूल आहिनि तो असांखे कचो खाई वञनि हा पर अलहमदुलिल्लाह अल्लाह वारनि जो सायो तो असां ते आहे त असांखे लहर लूॾो आहे ई कोन ॾाढिया चओ सुभान अल्लाह पर जंहिंजो न मुर्शिद दस्तगीर आहे त उनखे वरी लहर लूॾो आहे ई कोन तो हीअं चवंदा ओ जंहिंजो मुर्शिद जे दस्तगीर हुजे जंहिंजो मुर्शिद जे ओ दस्तगीर हुजे चओ चओ जंहिंजो मुर्शिद जे दस्तगीर हुजे सो दुनिया में कीअं दिलगीर हुजे जंहिंजो मुर्शिद जे चओ चओ जंहिंजो मुर्शिद जे दस्तगीर हुजे जंहिंजो मुर्शिद जे ओ दस्तगीर हुजे सो दुनिया में कीअं दिलगीर हुजे जंहिंजो मुर्शिद जे ॾाढा दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह ईअं हो रहिया नंढा वॾा वासा हिते तो असां न आहियूं तो असांखे मुर्शिद दस्तगीर घुरायो आहे ॾाढा दिलि खोले सुभान अल्लाह जो त ॿुधाए अल्लाह जो प्यारो कामिल वलीउल्लाह जंहिंजो नालो हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ी धणी रहमतुल्लाह अलैह वक्त जो वली आहे वक्त जो होश आहे ओ तव्हां ॾिठो आहे त पीर साईं बादशाह जा मुरीद भेज भेज कंदा दरगाह ते हाज़िरी भरींदा जॾहिं भेज पागारा जो नारो हणंदा आहिनि त दुश्मन जी चेल टुटी पवंदी आहे थोरा अञा वॾी आवाज़ आहे ऐं पीर साईं बादशाह जो इहो सबक़ हो त कादरी सिलसिले जो ज़िक्र कंदा कयो पोइ उहे मुरीद फ़क़ीर त के त जुती पाईंदा आहिनि के त वरी दीवाना जुती कोन पाईंदा आहिनि फेरे उघाड़े मस्त मुर्शिद ॾे मस्त थी हलंदा हिकिड़ो पीर साईं बादशाह जो मुरीद हो उहो प्यारा दोस्तो हिकिड़ो पे ते वेठो हो झाड़ पियो अॻिले पियो मां वरी हेॾे मीरपुर माथेल जे पासे वेंदो होॾे वरी चवंदो मनो मां चयो भला मनो ई सही आहे भला पर असां हिते सिंधीअ में ईअं चवंदा आहियूं तव्हां छा चवंदा हा सही आहे उन पे ते वेठो हो झाड़ पियो अॻिले
انا جھار جو ہکلے پہ بیٹھو تو یہ تھوڑ ڈوبتا ٹائم گزریو تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جی ضرب لگی تو ہن محبوب جے عاشق دیوانے ڈٹھو تو یار مجھے مرشد جا نوکر اچن تھا پیا ہن چھا کیو نہ پے تا لہی کرے جکو ہن جو حال ہو اتے تام تیار کرائیں مانی تیار کرائیں جڑے مرشد جا نوکر بھیج کندا لا الہ الا اللہ جی ضرب لگائیدا اتے اچي پوتا انن کي وهاري کرے جيڪو حال هيوس او ننگر انن کي کھارائیں تا انن پڇو تا انن کان پڇائیں دادا کاڏي تا وڃو کہ یار وڃو تا دل بھر جو دیدار کرن سبحان اللہ ہلندے کہ یار ہلا تو صحیح پر ہے پکھی بج کھائی ویندہ ان جے کرے کون تو ہلا بھلا جے کرے مرشد جے دربار میں پہنچو نا تو یار مجھے لائے ہاتھ کھڑی دعا ضرور گھرائے سبحان اللہ ڈاڈیا سبحان اللہ جو یہ ہو رہا ننجا وڈی آواز انہوں نے چیو ٹھیک ہے اسا جڑے مرشد جے دربار میں وینداسیں تو تجھے لائے دعا ضرور گھرائینداسیں تو ہیڈی خدمت کئی یار تو نہ پے والے فقیر چا کیو پے تے چڑھیو اے مرید فقیر لا الہ الا اللہ جی ضرب لگائے اگتے ہلیا ہلندے تھوڑو اگتے جو تھیا تو وہ پے وارو جو کو فقیر ہو نا ان جے دل میں اچي شوق پیدا تھيو ارے مری ویندے ته جھار کير حقلی دی سبحان اللہ مری ویندے ته جھار کير حقلی دی وج دل پر جو دیدار کرے او محبوب جاش کو تبا بھی گھرن میں سمی کو نہ سکیو وجو یار یہ دستگیر جی یاری دسی جو تسا توا جا بڈل بیڑا تری پوا سبحان اللہ ڈاڈیا دل کھلو جو سبحان اللہ ان پے وارے فقیر جے دل میں خیال تھيو ته یار وجا دل پر جو دیدار کرے اچا بس اجا ایو دل میں خیال کئی تو پیارا تو ہیرے تھورو سا جان صاحب ورو ہیرے تھورو توجہ کجو یہ بس اجا دل میں ایو ارادو کرے او یہ اٹھیو جو بس اٹھن سا ہکو اجا ہے بس اٹھیو ته ہکڑو گيرو اچي سنگت ویٹو چھا گيرو اچي سنگت ویٹو جنے گيرو جو سنگت ویٹو تو ان جو بھلا ایو ڏٺو واجو ایو تو اٿاريا پو وجا تو بھلا ان کھمباڑی میں پوڑ وجي پھيرائے ہکڑو آيو پھيرائے وری ٻيو آيو وری پھيرائے وری ٽيو آيو یہ ہڻندے جيڪي ڀترا ڏو پيا سب کپي ويا چنڊرو گيرو اٿيو ئي کونا ان بھی پے وارے فقیر جو وجي دھوڑ پائے بس ہن چھا کيو کھمباڑی اگو تے پھٽو کرے بس ٽوڙي وجي ان محبوب جي عاشقن جي ان جي ٽولي میں وجي پہتو اتے پجي کرے مرشد جي دربار تے آیا وہ مرشد جي دربار تے مانے کیڑو بھی ہوندو یار تو وڏيرو ہوندو رئيس ہوندو خان ہوندو پر مرشد جي دربار میں ایندو تا آج دی انتصاری کرے ایندو ته یار باپا جي مرشد جي دربار میں آيو پیر میں جُتي کان ہوندی ٹوڑندو وٹندو بہارا ڏيندو وٹندو جھاڑو ڏيندو وٹندو بٹ بھريندو وٹندو ته یار ما مرشد جي دربار میں آيو ان جي کرے ته مجھو مرشد مسا راضي تھی پوي اهي مريد فقير اچي پوتا کے پاڻي جي ذمہ واري کئی کے جھاڑو ڏنا کے پیارو تو کیڑو کم کيو اهو کم کار کندے پیارو تو هڪڙو ڏهاڙو ٻ ڏهاڙا ٽي ڏهاڙا گزريا هاڻي کم کار ختم ٿيو پروگرام پورو ٿيو هاڻي مرشد کو موڪلائڻ پيا اهو پي وارو فقير تو چوي مرشد کي او سائين هڪڙو عرض کيا پاڻ فرمائے چو عرض کئی ته قربان وڃا عرض دل میں اها سوچ ويٺي ته مريد پاڻ ايندو يا مرشد ڇڪ کندو سبحان الله ان تھکل سبحان اللہ جی ته ضرورت ئي کانه کا یہ نہ عشق میں مست تھی سبحان اللہ جو تھوڑا اञا وڏي آواز ان مرید چيو ته صحیح مرید پاڻ ايندو یا مرشد ڇڪ کندو تا ان حضرت محمد راشد روزے دھنی رحمت اللہ علیہ نسی کرے ॾिसी करे चवे सो था जे करे मुरीद तूं पाण अचे हा त गेरो उथारे अचे हा इन जो मतिलब इहो आहे त तूं पाण कोन आयो तोखे मुर्शिद छिक कई आहे ओ जाम साहब वरो अलाह जी ज़ात जो कसम खणी को चवां त हिते जाम साहब जे हिन सैयद हसन जा जे मदरसे में तव्हां पाण कोन आयो मुंहिंजे दिल पर दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शाहबाज़ ला मक्कानी सैयदना मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी तो असांखे हिते घुरायो आहे ॾाढा हुकूमत हिकिड़ी सुभाणे अल्लाह जो जवाब इहा आहे कल्ह कोन्हे पोइ जेकॾहिं जेको घुराईंदो आहे
سو جھولیوں بھرے ॾींदो आहे ॾाढा ॾाढा चओ सुभान अल्लाह अञा वॾिया वासा चओ सुभान अल्लाह पीरन जो पीर दस्तगीर त मुर्शिदन जो मुर्शिद अहिड़ी चैलेंज के बे पीर ॾिनी कान्हे का मुंहिंजे महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी सैयदना मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी तो फरमाए मुंहिंजा मुरीद तूं मशरिक में हुज मां मगरिब में हुजां तूं शिमाल में हुज मां जुनूब में हुजां हाणे सॾु कर धक न ॾियां त अब्दुल कादिर न आया ॾाढा दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह अॼुकल्ह त वरी अहिड़ा माण्हू निकिरी पिया ओ साईं अल्लाह वारनि जे दरवाज़े ते तव्हां छो था वञो सखी जाम ॾातर ते तव्हां छो वेंदा हो सचल सरमत ते तव्हां छो वेंदा हो हिदाई सईद ते तव्हां छो वेंदा हो भला कलंदर ते तव्हां वञो छो था पैसा ख़र्च करे करे अंधा थी पिया आशिक़ रसूल बुढ़ा नहीं कोन था ॾाढा दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह ईअं थोरो सही भला तव्हां केॾी महिल हुन पीर जे दर ते केॾी महिल हुन पीर जे दर ते केॾी महिल हुन पीर जे दर ते भला ज़रूरी आहे रब वटि खोटी आहे तव्हां पीरनि जे दर ते त वञो कहिड़ी ज़रूरत आहे थकिजी वियो तवजा आहे न सही असांखे पीर जे दर ते वञूं कोन डायरेक्ट रब खां घुरंदा आहियूं असांखे डायरेक्ट रब ॾींदो आहे हर शइ रब वटां घुरंदा आहियूं रब ॾींदो आहे ॿिए के पीर जे वञण ते दर ते ज़रूरत ई कान्हे का हर भरू सुकी चढ़िया आहिनि केॾी महिल हुन पीर जे दर ते केॾी महिल हुन पीर जे दर ते भला रब वटि कहिड़ी खोटी आहे भला मां तो तव्हां जाम साहब वारनि खां पुछां त रब वटि खोटी आहे पंहिंजे ईमान सां चओ सभई ॻाल्हायूं सभई चओ रब वटि खोटी चओ नाहे चओ खोटी पोइ तव्हां ॿिए पीरनि जे दर ते छो था वञो कहिड़ी ज़रूरत आहे असां हर शइ डायरेक्ट वठंदा हाणे हेॾे थोरो तवजो कजां मां तो हिन खां पुछा कया ओ डायरेक्ट वारा तूं भला डायरेक्ट काॾो आयो आहे पुछो त तूं डायरेक्ट काॾो अरे जेकॾहिं तुंहिंजो पीउ मां न हुजे हा त तूं अचे हा अचे हा थोरो वॾिया वासा अञा वॾिया वासा पोयां बि ॻाल्हायो पोयां बि हिते त चुस्त लॻा पिया हो छो जो जाम साहब वारा वापारी न वॾा तिखा हो जेकॾहिं भला हिन जो पीउ मां न हुजे हा त इहो अचे हा पुछो त डायरेक्ट आयो काॾो आहे अरे जेकॾहिं ख़ुदा जी ज़रूरत पवंदी ओ महबूब जा आशिक़ो हेॾे तवजो कजां ख़ुदा जी ज़रूरत पवंदी इहो त हे थो चवे ख़ुदा ॾे वञो ख़ुदा खां घुरो हर शइ डायरेक्ट ख़ुदा खां पीरनि फ़क़ीरनि जे दर ते वञण जी ज़रूरत कान्हे जेकॾहिं लोह जी ज़रूरत पवंदी आहे त लोह जे दुकान ते वञणो पवंदो आहे काठ जी ज़रूरत पवंदी आहे काठ जे दुकान ते वञणो पवंदो आहे सीमेंट जी ज़रूरत पवंदी सीमेंट जे दुकान ते वञणो पवंदो ईको साउंड जी ज़रूरत पवंदी ईको साउंड जे दुकान ते वञणो पवंदो पर ख़ुदा जी ज़रूरत पवंदी आहे त पोइ अल्लाह ॿारनि जे दर ते अचणो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता जो अल्लाह वाले हैं सो अल्लाह से मिला देते हैं ॾाढा ॾाढा दिलि खुले चओ सुभान अल्लाह हे त चिड़ियो वठंदो सही पीर फ़क़ीर कुझु बि न आहिनि बसि मरी विया ख़तम थी विया बसि सही न कब्रनि में कुझु बि न आहे तवजो आहे उहे झलींदा आहिनि त अलाह वारनि ॾे न वेंदा कयो अलाह वारनि ॾे झलींदा आहिनि त अलाह वारनि ॾे न वेंदा कयो ऐं तव्हांजो छा ख़्यालु आहे वेंदा कयो भला जेको अलाह वारनि ॾे वञे थो हथ मथे करे मां ॾिसां हे त सभई था चवनि वेंदासीं ॾाढा चओ सुभान अल्लाह ये साईं हसन जा बादशाह जे भीतर तव्हां हली आया हो तवजा मूंखे मुर्शिद कामिल बाबा साईं मुर्शिद आशिक़ अली जा लफ़्ज़ यादि था अचनि बाबा साईं हुते तकरीर कई त जाम साहब वारो सैयद हसन शाह जो क़दुरु कंदो या मां पंहिंजो वापसि वठी वञा त जाम साहब वारनि हथ मथे खणी चयो साईं हिते हुजे असां नौकिरी ॾींदासीं ॾाढा दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह तवजा
صحیح اللہ ورندے نہ ویندا کيو یہ قبرن وارا مری ويا مٽيءَ جو ڊگا کچھ بھی نہ ہے صحیح اللہ ورن میں کچھ ہی کونے کو تما چھو تھا ونيو 24 کلاک تبلیغ کندو او جام صبرو هيرو ٿورو توجہ کجا صحیح قبرن تے نہ ویندا کيو 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 او پاڻ مرے تو ته وری قبر میں وہ چوے ته توکي قبرن میں اهڙي نفرت آ ته پاڻ کي ڍير ٿيو چلائي ته تجو جسم ته جنگ جا جانور کائے 24 کلاک منو ٿو ڪري ته قبرن ته نہ وڃو قبرن ته نہ وڃو توجہ آهي ڏاڍا چو سبحان اللہ انہوں نے پیسہ ہلایا چرسا ہلایا تو بنعوذ باللہ پیارا دوستو ہر طرح جو انہوں نے پیارا دوستو محبوب جی عاشقن کے عاشقوں ڈیو تیار تبا اچو اسا وٹ جو تبا کے ہر شے ڈیو اسا جے اہل سنت وارن فرماયો اللہ جی ذات جو قسم اسا سنی ہوئے آیو اسا کے کڈو کھوڑا پر اسا دین کے دنیا خاطر کو نہ وکڑندا ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ یہ ہو رہا نہ بولے آواز چو سبحان اللہ الحمدللہ انہوں نے پیسہ پہ ہلایا پر اسا جا سنی وکامیا کون اسا جا محبوب جا عاشقن کيو اسا تے محبوب جے عشق میں اسا کے عشق کھوڑا توڑے تبا کے ریالن کی ضرورت اسا کے محبوب جے آل کی ضرورت سبحان اللہ ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ اور ہن 24 کلاک کیا تبلیغ کیا اللہ ورندے نہ وجو اللہ ورندے نہ وجو یہ قبرن والا مری ویا مٹی جو ڈھکا کچھ بھی نہ ہے اور ہیرے تھوڑا توجہ کجا او میٹھا اسا سنن جو عقیدہ تعالی ہے پر ماں تو ان کو پوچھا گیا تڑے تو قبرستان میں ویندو تو تو چھا چوندو ا جڏهن پاڻ قبرستان تے پجندو چوندو السلام علیکم یا اهل القبور تھوڑو ڳالهايو ننڊ تي اچي وجا تھوڑو اڃا وڏي آواز سائين ننڊر کون کايو ٿيا کايو ٿي ہاں بک بھی ڏاڍي لڳي آ ڏاڍا دل کھولي چو سبحان اللہ استاد اللہ ورایا تو تو سبحان اللہ جو ہائے ہائے جام صاحب وارا یہ ویٹھا ہو جڑا جلسو ہی ہانے شروع تھيو آ جے کدے جام صاحب وارو اللہ جی ذات جو قسم توا میں اڑی وفاداریا تو پک یقین سمجھو تو دل پر دستگیر بے وفا کونے کو تو اسا کو کروڑا حصہ وقت وفادار اچڑ تو جو کھڑا تالی کھولی تالی اچڑ ہرے گڑ تجھے مرشد بولے چو سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ صحیح اللہ ورندے نہ ویندا کيو کچھ بھی نہ ہے اور ہے پاڻ قبرستان تے ویندو آ صحیح بس اتے وñi پجی کرے ہے بھی چوندو السلام علیکم یا اهل القبور اور چوندو کہ مری ویا مٹی جو ڈگا ہے دے سنیو تھورو توجہ کجو ہے قبرو آ کویا ہے قبرو آ ان کمرے جو دروازو بند کجي اور جے کرے کو باہر اچے اندر کمرے میں کوئی نہ ہو جے یہ دروازو کھولے اندر دسے تو کوئی کو نہیں کہے صحیح السلام علیکم کیا چوے السلام علیکم پر جے کرے مولوی صاحب شوکت جڑے جی نظر پجی وجے تا چاہتا سمجھو سبحان اللہ تو سمجھو تو چلیو تڑے یو اندر کمرے میں تو کوئی کو نہیں تو سلام چھاکے تو کرے او میٹھا ہیرے تھورو توجہ کجا چھا سمجھو تو تھیو جو سلام چڑھو ورائی دو آجا نہ سلام جے کرے چڑھو نہ سمجھو ویندو ان جے کرے چڑھو تو یار اندر کوئی کو نہیں او میٹھا ہیرے تھورو توجہ کجا اے تو چوے تو یار سنی چڑھیا ہن ان قبرستان تے وندا قبر میں کچھ بھی کو نہیں اڑے پو قبر میں کچھ کو نہیں تو اسا کے تو چوے تو کچھ بھی کو نہیں سنی چڑھیا ہن یار قبرستان وارا مری ویا مٹی جو ڈگا وہ تو قبرستان تے پجندو آ چوندو السلام علیکم یا اهل القبور وہ اسا کو ود کت چڑھیو تو اڑے پو مٹی کے سلام چھاجو آوری پوچھا کرے سالا دے حالا وجہ بھلا اور تو قبرستان میں وجہ نہ صحیح نہ پوری چھا چوندو ہنے نکو ہتھیار دسے وہ پار جو جے جی جو او میٹھا ہیرے تھورو توجہ کیا پھیرو جے قبرن وارا مری ویا مٹی جو ڈھگا وری پوچھو تو اور تو وجن بلا قبرستان میں کہ نہ صحیح نہ یہ نظر اڑے پو اندھا تو کہ عقل ہی کونے کو تو چوے تو قبرن وارا مری ویا مٹی جو ڈھگا وری اور تو پجن تے یہ نظر پو تو زندہ کو تو مردو چڑھی ویو کوئی اب حق
चवनि उन्हनि खे ओ मिठा पोइ जेकॾहिं मण मिटनि जा मथाउनि ऐं मुर्दो ॾिसी सघे थो त पोइ त अलाह वारा ज़िंदा आहिनि। ॾाढा ॾाढा दिलि खोले चओ सुभाणे अलाह। पोइ तुंहिंजी दावा त कूड़ी थी पई त इहे मरी विया मिटीअ जो डिगा। ॾाढा सुभाणे अलाह चओ त ॿुधाए। साईं मीरा साईं छा थी वियो? साईं मीरा साईं ॾाढा चओ सुभाणे अलाह। मीरा साईं बि अॼुकल्ह तकरीर खे खड़काए थो रखे। सुभान अल्लाह। छो जो मदीने पाक जो फैज़ आहे। सुभान अल्लाह। ॾाढा चओ सुभाणे अलाह। अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे मुर्शिद आशिक़ अली शाह जी जेल बचे खे बीहारींदो हज़ारे माण्हू गॾु करे ॾियोसि ॿ टे कलाक त तकरीर में वठंदो। सुभान अल्लाह। ॾाढा चओ सुभाणे अलाह। मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े ॾींहुं मिंबर ते वेठा तकरीर पे फरमायो। महबूबन करीमन काइनात जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जे अबे अम्मा जी ज़ियारत कई न उन जी उम्र जी ख़तम आहे। सुभान अल्लाह। तव्हां बि पंहिंजे अबे अम्मा जो अदब कंदा कयो। हिकिड़े ॾींहुं बाबा साईं मुर्शिद आशिक़ अली शाह वेठा हिकिड़ो हमरा आयो। हिकिड़ो साईं हमरा जो आयो त पोइ उन जी अर्ज़ कयो साईं मां ॾाढो ग़रीब थी वियो आहियां। छा थी वियो आहियां? गरीब थी वियो आहियां। छा थींदे? तव्हांजो नालो छा आहे? मंसूर अहमद। ऐं हे काॾे वियो हुयो? मोहम्मद हसन। ॾाढा दिलि खोले चओ सुभाणे अलाह। ईअं न होरिया वॾे आवाज़ सां सुभाणे अलाह। छा पे अर्ज़ कयो? अबे अम्मा। बाबा साईं मुर्शिद आशिक़ अली शाह चए मां ॾाढो मिसकिन थियो आहियां। पैसा त ॾाढा था अचनि पर ख़बर न आहे काॾे था वञनि। बाबा साईं फरमायो वज़ीफ़ो अहिड़ो थो ॾियाई जो दुनिया ते कोई कोन ॾींदो। सुभान अल्लाह। खपई चए हा वारो कर दे। बाबा साईं जन फरमायो त अबो अम्मा ज़िंदा अथई? अर्ज़ कई त हा साईं अबो अम्मा ज़िंदा आहे। बाबा साईं जन फरमायो त अबो अवा पोइ अबे अम्मा खे पैसा ॾाढा ॾींदो कर। अबे अम्मा खे पैसा इलाही त पोइ तोखे बि इलाही। अबे अम्मा खे पैसा थोरा त पोइ तोखे बि थोरा। अबे अम्मा जा पैसा बंदि त तुंहिंजा बि बंदि। हाणे इहो वज़ीफ़ो अथई वञ हलियो। ॾाढा दिलि खोले चओ सुभाणे अल्लाह। मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकरीर पे फरमाई। महबूबन करीमन काइनात जे सरदार फरमायो त जे अबे अम्मा जी ज़ियारत कई उन जी उम्र जी ख़तम आहे। अर्ज़ कयो त हिकिड़ो मऊअ जो गुलाम आहे जंहिंजो नालो हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उथी बीठो गीच में गारो कई फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ओ मुंहिंजा दिलबर हबीब तुंहिंजे क़दमनि जे खाक तां अबो अम्मा कुर्बान कया। ओ मुंहिंजा दिलबर हबीब भला जेकॾहिं कंहिंजो अबो अम्मा फौत थी वञे त उहो छा करे? सुभान अल्लाह। ईअं थकियल सुभाणे अल्लाह न वॾे चुस्ती वारी सुभाणे अल्लाह चओ। या अल्लाह जेको ॾाढा सुभाणे अल्लाह चवे त जल्दी मदीनो ॾेखारजांइ। क़बूलियत जी घड़ी अथई ॾाढा चओ सुभाणे अल्लाह। थोरो थोरो अॻियां वधे आवाज़ सां। फौत थी वञे उहो छा करे? मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जंहिंजो अबो अम्मा फौत थी वञे न हाणे मदीने वारो साईं थो फरमाए। महबूब करीम काइनात जा सरदार था फरमाइनि त मन ज़ार क़ब्र जे ज़ियारत कई क़ब्र जी। सुभान अल्लाह। जे ज़ियारत कई क़ब्र जी। थोरो वॾे आवाज़ सां। क़ब्र जी। अञा अञा वॾे आवाज़ सां। क़ब्र जी। मन क़ब्र जी ज़ियारत थींदी अथव। क़ब्र जी ज़ियारत थींदी। थोरो वॾे आवाज़ सां। ज़ियारत थींदी आहे। ऐं अॼुकल्ह त वरी हिकिड़ो रिवाज हीअं बि ॿुधो आहे हेॾे थोरो तवजा। अॼुकल्ह जेकॾहिं अलाह ख़ैर करे के मुल्ला जे आॾो जनाज़ो अची वञे न जीअरनि ते त कावड़ पर मुर्दे ते बि कावड़। बस जो बस सही चवंदा जनाज़ो त पढ़ाए बस ईअं अल्लाह अकबर करे बीठो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हल बा खड़ोसि बस मर गया मरदूद ख़त्म न दुरूद बस खड़ो। हिकिड़ो को आशिक़ रसूल हुन मजमे में वेठो हो हुन हथ खणी चयो ओ मौलवी महिरबानी करे हिन जे लाइ दुआ त घुर कि न दुआ जी ज़रूरत ई कान्हे का बस इहा दुआ जनाज़े में आई। चवंदा आहिनि साईं इहा ॻाल्हि कोन ॿुधी अथव। आहे चवंदा आहिनि आहे शायदि तव्हांजे हिन जाम साहिब वटि कोन्हे कोई। आहे सही आहे।
نوشا میں تھوڑا بلا ڈاڈیا سبحان اللہ جو تو بھائی تے بھی توڑ لو عرض کر رہی وجہ انجا وڈیا واسا سبحان اللہ مفتی صاحب شیر مصطفیٰ سبحان اللہ ڈاڈیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب اسا ہکڑو مولوی صاحب پڑھے ہو جو سائی میرا سید بادشاہ ٹری بیوا میں پڑھائی تو یہ تے واہ والی مسجد میں کیر پڑھائی مولوی صاحب خدا بخش مولوی خدا بخش بے خرچ چودا بے خرچ مولوی خدا بخش بے خرچ وہ خرچ کو نے بڑھو وہ مولوی صاحب انہیں خدا بخش کے خبر پئی تیار ہے وہ مفتی صاحب سا گڈ پڑھے مولوی خدا بخش اتنے ٹری میوا کے مدرسے میں پڑھائی تو ہاں انتقال تھی ہوا اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے ان مولوی صاحب کے خبر پئی ته یار اتنے جام صاحب وارن جی بلا گال نہ کیا خیرپور جی خیرپور میں ہکڑے جنازو پڑھايو پر جنازو پڑھائے کرے دعا کو نہ گھری دے تو انہیں مولوی صاحب چو یار ان مولوی جی جے کرے ماں دعوت کیا تو بھلا ایو موٹ ایندو تو تے کچھ دوست ڈٹھا ان جو ہاں سے اسا گھراري نہ سہی کہ یار اینا مولوی صاحب چو تے ان مولوی جی ماں دعوت تو کیا ان کے موت گھرائے وہ مولوی صاحب دعوت کئی دعوت جو کئی تو وہ مولوی نے جو تے مولوی وہ جنے جو ہوتے آیو اچھی کرے مولوی خدا بخشو نہ لے مچھی گئی تیار مچھی تے جام صاحب والا بھی کھائندا ہو اللہ خیر کرے بات پانی پانی نہ کرے مولوی صاحب نے جرا مچھی گئی ان میں ان کے وہارے کمرے میں مچھی باندھی آڈو جو رکھے تو مولوی نے تے حیران کی بیٹھی تیار مولوی واہ جو مچھی ترے رکھی جا بس دل ان ملا بات پانی پانی پیو کرے تو مولوی صاحب چے تو کھائیں شروع کر تو ان میں کچھ مرچ سرس پیا ہوا بس ان جڑے یہ کھائیں شروع کیو کھائیں جو شروع کئی تو مولوی صاحب ساتھ ڈا جڑا بیا دوست بیٹھا تو مولوی صاحب انہن کے سمجھائے چلیو تیار ہے پانی گھرے وت نہ ڈجو کیا پانی گھرے نہ ڈجو تو انہیں بس تھوڑی گھٹ بٹرے جو گرایا تو مچھی پانی گھر دیا بس ان بٹرے گرانی چلے تو مولوی صاحب پانی تک دوست کے چو ہکڑو دوست بھائی باہر وجی پی رہے وری ویکھے چے ابا پانی نہ پیار وری بٹرے گرائی وری وہ پانی جلا باہر گئے وری باہر پی رہے ٹرے کے موکلے وہ باہر پی رہے چوتھے کے موکلے وہ باہر پی رہے پنجے کے موکلے وہ باہر پی رہے سب بھائی ہوئے پنجے اٹھائی دوست وجی باہر پی رہا مولوی صاحب مارو کر تم بھلا پانی مولوی صاحب بھی وجی دروازے کے باہر پی رہے اترو تو ہند کی تنگ کیو جو ان مادی چھڑے باہر نکلی آئے واہ مولوی صاحب ہے کو اخلاق ہے یار تما جو تھا مولا جی دعوت کبھی آؤ جو قدر کبوا تما کے قدر کو نے کوئی دعوت کئی گئی بچی کرائی تے پانی تو گھرا تو پانی کو نہ تورے تو مولوی صاحب نے خدا بخش چے یار اسا کو غلطی تھی وئی تو کہ نسو تے کونا اے تھوڑا توجہ کر ان مچھی میں پانی پیا چاہتے مچھی میں پانی مچھی میں پانی تھوڑو ॻाल्हायो مچھی میں پانی اللہ کدو تما بھی مچھی کھائی دو اور وڈیا واسا اجا وڈیا واسا تو نے مولوی صاحب جو نے مچھی میں پانی پیا تو ان چو یار ماں مچھی میں پانی جی گال نہ تو کیا مکھے پانی دیو تو ان چو مولوی خدا بخشا تارے اندھا ان وقت جڑے جنازو پہ پڑھائے کرے سلام ورائی تو مولوی صاحب دعا کر تو چو تو دعا جنازے میں آؤ تو تھکجی پیو سبحان اللہ تھوڑا بڑے آواز جو نارو نارو لگایو تصویر کرتے تھوڑا بڑے آواز جام صاحب بس ہاتھ آیا تمام جڑے کہ سائیں بس تکڑ میں کر دو دیر گھرائی دو تو دیر بس کرنا جے کرے جلدی گھرائی دو تو جلدی ڈاڈے دل کھلے چو سبحان اللہ تمام چو تو سائیں ہلائے واقعی دیر کرے ہانے جو ماں بٹرے جانا چاہنے تے جلسو کرے جو او کیڑا ہویا صحیح دل کھلے چو سبحان اللہ یہ ہو رہا نہ بڑے آواز انہیں مولوی صاحب جو انہیں مچھی میں پانی پیا انہیں جو یار مجھے میں پانی کی ضرورت ہے تو انہیں مولوی صاحب خدا بخش کنجوس تڑے کہڑو آ اتنے جے کرے تو دعا جڑا 24 کلاک تباہ تبلیغ کندا خدا کو گھرو خدا کو گھرو خدا کو گھرو ارے دعا کے کو کیا کرو دعا تو خدا کو گھر بیا خدا بند کھوٹی کہڑی
فرمایا تو جڑے تمام جنازہ نماز پڑھو نا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ جڑے تمام میت جی جنازہ نماز پڑھو وہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء ان کے لیے خالص بھی دعا ادا کیو ہاتھ بتے گڑی سبحان اللہ جو جواب لے ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ بھلا آگے میں گال کرتے میں کھڑے تو سمجھنا ہاں بیاہ ہے تمام مرد مجاہد ہے کون ہوتا دو تے سہی نبھائے پوتا دو انشاءاللہ یہ صحیح ہے نا انشاءاللہ وہ بھلا میں کلا کو بیو بھی بتا سبحان اللہ سبحان اللہ عشق دا بڑی بات کر بات جو چودا تو بس کر ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ ہاں اب بھی اما جو پیچھے سکھن محبوبن کریم کائنات جو سردار رکھو پوچھو تو صحیح اب بھی اما جو فوت تھی وجہ تو وہ چھا کرے توجہ ہے سبحان اللہ مدینے جو تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تو جو ابو اما فوت تھی وجہ نا مدینے والے صحیح فرمایو تک من زار قبر جے زیارت کئی قبر جی ابا وے اب اما جی او آدے ماں ان بنی ماں کے بھی ہک جی ان مو ابو آیا امڑا او مٹھا مدینے والے سائیں فرمایو تو ان کی زیارت کرے فی کل جمعہ ہر جمعے تے او مجھا محبوبہ ہر جمعے تے جو قبر جی زیارت دے ونجی وہ فائدہ یا نقصان مدینے والے سائیں تو فرمائے تو کوفر لہو و کوتب برا یہ گناہ ما دھوپ جی ہر آزاد تھی ویو سبحان اللہ ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ وہ جا مصابارو ہکڑو لفظ پوچھا تو ہیرے توجہ سبحان اللہ یہ شرط کو نے تو ابو اما ان جو حافظہ ہو جائے یا عالم ہو جائے یا بزرگ ہو جائے نہ ان جو ابو اما کے جو ابو اما روزہ رکھندا ہن کہ جا نبی رکھندا ہن کہ جا قرآن پڑھندا ہن کہ نبی پڑھل ہوندا ہن کہ پیارا تو نماز پڑھندا ہن کہ نبی پڑھندا ہن کہ پیارا تو متقی ہوندا ہن کہ نبی ہوندا ہن اللہ تعالی کے پیارے دل پر حبیب ایہ کو نے فرمایا تو پکو نمازی ہو جائے پکو قرآن جو حافظ ہو جائے پکو عالم ہو جائے نہ مدینے والے سائیں تو فرمائے ان جو ابو اما کیڑو بھی ہو جائے ان جو بچو وہ قبر جے زیارت دے وجے تو کوفر لہو و کوتب برا یہ گناہ ما دھوپ دی آزاد تھی ڈاڈیا دل کھولے تو سبحان اللہ وہ ابے اما جے زیارت کرن سا گناہ ما بخش تھی ویندو تو بیٹا اللہ والے جی مزار تھا ہوندی سبحان اللہ مدینے والے تاجدار فرمایو اللہ والے جی مزار قبر المؤمنین ہرے توجہ قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ اللہ والے جی قبر جنت جو باقی جو اونے جنتی ویندار جانبی وجی کون سگدا سبحان اللہ ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ ان جے کرے تو اسا سکی جام ڈاتا رہے ہلندا ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ زیارت کرن سا مشکل ٹری ویندی زیارت کرن سا ٹینشن ختم تھی ویندو جیکی سوا سا کے بچن تے مصیبت آئل اللہ والے جے دربار میں ہتھ کڑدا ہوں تے ٹری ویندی ڈاڈیا دل کھولے چو سبحان اللہ ان جے کرے تو دستگیر تو در سبحان اللہ کو دستگیرہ چاو دستگیر دستگیرہ جے کرے تو نہ منجس تک چھاتی پہ کاریر ناگ منیدا تھا سبحان اللہ کاریر ناگ منیدا تھا پھر میں سبحان اللہ چڑھا تو چوندو صحیح تما ہتے آیو ہیرے توجہ صحیح تما جام صحابت ای تما بغداد کاٹھیا دستگیر تو تاکی بدلو ارے ناگ جی بولی بیا انسان جی بولی ای بیا تو ناگ انسان جو دشمنا ہیرے توجہ کجا کاتے رہو بغداد وارو جوان بغداد میں کاتے رہو جام صاحب پیارا تو ہیرے تھوڑا توجہ کجا ان کاریر ناگ میری دشمنا انسان جے کرے ان کے حق لوڑے لکھیوں ہڑے وڑے وہ بھی وڑھندو وار کدو ڈھکڑ دو پر ان کاریر ناگ کے یرگو لیکو کڈی جو دل بر دستگیر جو واسطو تے پیرو کاریر ناگ پیر دو سبحان اللہ وہ کاریر ناگ جی بولی تبیا کاتے رہو دستگیر کاتے ناگ جے کرے دستگیر جو نالو وٹ تو ہر بولی تو سمجھی سبحان اللہ تھوڑا بڑے آوازا وہ کاریر ناگ ہر بولی
ولی تو نہیں تو سمجھے ارے دستگیر جے نام یہ دستگیری فائز یہ دستگیری نظر یہ دستگیر جی کرامت یہ دستگیر جی نظر اللہ کی ذات جو قسم کاریر ناگ مجھے تو انسان تجھی دل پتھر تھی ویا تو دستگیر کے کو نہ تو مجھے تجھی مرضی اللہ کی ذات جو قسم مجھے مرشد دستگیر تو فرمائے لا ذات الا باللہ باللہ جمن کا گھر دلت نہ لا حکم اتصالی ماں پوری دنیا کے یہ سدوا یہ تریت رائے جو تانوا دل کھلے تو سبحان اللہ تو نہ تو مکھے ایندی کانے برائے کڑو مصرو اچے تو بدایا سبحان اللہ اے ضرور سے کاریو تے ناڈیا سبحان اللہ جو بدایا سبحان اللہ منو یا نیارو آوازی امردی دوا بھی گجی چورائی دو منو یا نیارو آوازی امردی اسا جو تنارو جیے دستگیرہ چو جیے دستگیرہ منو یا نیارو آوازی امردی اسا جو تنارو جیے دستگیر یا اللہ جے کو مجھا گرجی چڑھائے تو جلدی مدینوں لے کھا گیا منو یا نیارو آوازی امردی اسا جو تنارو جیے دستگیر چو جیے دستگیرہ پنجئی تن بیائن بلارے جو پاسو علی جو بچو نبی جو نواسو نبی جو نواسو جے تجھو روپ تانے تو بے وقت مانے جے تجھو روپ تانے تو بے وقت مانے ارے توجہ اسا جے تجیا جو جیارو دستگیرہ اسا جے تجیا جو جیارو دستگیرہ منو یا نیارو آوازی امردی اسا جو تنارو جیے دستگیر ہاتھ مت گڑی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تاں جو بدھن مجھے بدھاڑ قبول فرمائے معاف کجو تاں جو الہی تے مٹی یارہ کل شریف دعا کہیں اللہ اکبر